clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule tun tuma chuan Saudi Pro League Ronaldo goal akhung leya hemi chungchang teng bul kan tran anga chumi no lama UEFA Champions League nizan in care result ngai nom tak te kan clear le tanga football Thu Leng te po clear ngai thlak na nei chole donang o nizana Saudi Pro League in khel monom taka Al Nassr chuan ma an roi theina hun tha chu mangtang ka yen mo nei tu Al Nassr ma chu singa faingutin an sopa Saudi Pro League ka ma roi tu nget an ni zui le ta ne he in khel ai Nassr lam hian in khel chung zong hian targeta sa trum khatma an nei lova Al Nassr hian goal sa trum som paruk nei hian targeta sa trum ruk an nei ya trum nga zet gola an chantir thei an ne he in khelai soita khan atira tangin Al Nassr team hian an nor zoka hun thapo in siam chho mol molien minute sari naleka penalty Cristiano Ronaldo chon a hlo chuaka chiang zeta pedlutin sikhat fain a team hima a hroi pui ane minute somthum pakhatna Brozovic siam sak atangin moi zetin Kingsley Coman chon chep takar atangin an goal ni na akhung leya minute somli pahni na Spanish defender Inigo Martinez an goal thumna akhung le hemi no hian second half po Al Nassr hian annor zui zela minute somnga panina Cristiano Ronaldo chuan goal khung thei rengma se veilama tlan Sadio Mane tan ball asiam sakta thunga Mane heng gola chantirin silifain ma an roi zuita ane hun top ma ratin Al Nassr heng goal an khung leya Inigo Martinez on ball kang ron thlok chatau lutin singa fain an team hi an chak zuita ane tihian Al Nassr hian point hum an hlo chuatak awang hian Saudi Pro League ka masroi tu nget an nita khel somni pathuma point somnga pariat nen achung bera omin an noi hen ala li chu an oma point somnga paruk nei ve to bokin tun nai chholoka fal taka ma roi man al hilal lam ero an che tha chun zom lem lava point somnga panganen pathumna annomta ane he in khela goal khat khung tu Cristiano Ronaldo hian footballer zin konga goal sakwa somrupanga akhung ting ta der maya goal sang khat khung kin atum na konga goal somthum panga chau khung amamo zuita ane Ronaldo heng goal sang khat akhung kin thei ngei arinom clear to lam tena kan ngai event in UEFA Champions League lama lut chauta ila nizana in khel monam tak second leg ka in khel borok changle mi puitena an ngai vena Real Madrid team in ne nan changa Mikhol team Benfica chu goal ni goal khatin an ne he in kheli atira train borok atanga soita kangin Vinicius Junior chungchang wang ringot point soizui atama Prestini ero an shremna ang complaint chu pomsak anilava he in khel hen ain lan thei talo ane amairo chu ngeiom takin field chunga te po akal vei fo rewani kha he in khela hian in Real Madrid heng goal shot tum som pani an neya Benfica heng goal shot tum riat nei ve bokin in khel monom angreng khop maya atir lama minute som palina Rafa Silva chuan Benfica tan ma an hroina goal akhung hala Jose Mourinho wanaute anlom man le mase minute som progna Federico Valverde siam sak chu showmei ni chon dinglam kila chiang zetin atho luta an sipur sutin masroi tu an nile game borok chu tang tak ane second half a hing goal dang ero alubel mailava team pani ten hun tha anin siam nual minute som riat nairo a goal tange nge ya Federico Valverde ball pek thazet so Vinicius Junior chen fal takatlan lu puyen velam box sunga ball alu puya dinglam kila cool zetin apet lut a goal khung hi lam chungin a celebrate leya Benfica tran tu te ta chon angeyom hle in arinom hemi nu hiang goal dang alubel zui talava Vinia goal khung mang hian Real Madrid hian goal ni goal khathian ne na an chang zui ta ane tihian aggregate Real Madrid team hi goal thum goal khatin an chaka last 16 anin pet kai zui ta ane last 16 an machon thei tur te po ni jang khan achiang zui ngala Real Madrid hian last 16 Sporting Lisbon emo Manchester City chu an machon thei don ane club lian pahni Paris Saint-Germain le Monaco te in machona chakjok anum lova team pahni te goal ni ve vein pe hin an train he in khela hian
PSG lam hian goal shot tum som ni pakhat an neya Monaco hian goal shot tum kwa nei ve bokin red card pakhat kan mole bok inkhel boruak atanga atira train Monaco hian goal an mamo ti in ria yin an nor na hle goal po an khung tange nge ya minute somni pangana Kolibali siam sak a train akilo she chuan goal a khunga aggregate an sipur an suit na anita chi bok PSG an van neya first leg a thleng ang deuh chi in Monaco lam hian red card an choi le Kolibali chu minute somnga pariat na red card nga no chua ania hei hi PSG chun an mang tangkai zui ta hle red card an mu tang rei lo te minute somrukna goal an khunga desert the way sim sak atain Marquinhos chuan an sipur suit na le aggregate tama an throina goal a khung ane minute somruk parukna Georgian striker thazet mai vicha karas khelia chuan ma an throina goal aron khunga aggregate ta phaichon ma an throi fal zuita ane Monaco lamero an beidong du big chuang lava hun top ma hret minute som ko pakhat na Jordan Teze chon an sipur aron sud ve leya goal khat an lamamo ma se hunin adai tangang lava hun top zuita hin PSG lam hi awan Mizo ka an tangta ane tihian aggregate ta PSG hi goal nga golin an chaka last 16 anin pet kai zuita ane last 16 airo antum thei tur hi a haw tak don khop maya Barcelona emo Chelsea chu an machon don ane harsa ve fuang le heng ho bak en Atalanta chun comeback ro pui an lan tira Sydney Pfizer the first neka an longam tolo Borussia Dortmund chu an le thala so prepin goli gol khatin an ne hein khela hian Atalanta lam hian goal shot tum som panga an neya Dortmund hian goal shot tum riat nei thongin Atalanta lam hian game an thunun tluan zaka Borussia Dortmund hian first leg a Sydney Fire ma anno hruai to na chu an hmang tangkai zui thei ta lo ane inkhel munom taka hin minute nga na leka Gian Lucas Kamaka chun Atalanta tan ma an hruaina goal a khonga first half hun top ma hret minute somli panga na Zapa Costa chun an sipur ron su zauta hin Sydney Fire he inkhel ma an hruaina ani chia bok hemi nu hian second half a team panite in nor tanin golero alut ta lem lava red card tero kan muta thung ane Nico Slotterback chu red card ma no chua ani ya hei hi Borussia Dortmund chun an tuar zui ta hle second half minute somma pasari na Mario pasali chung goal ron khungin aggregate ma an hruaina ani chia maya Borussia Dortmund an mang ang to hle ma se wa nei thla takin minute som sari panga na Karim Adeya mi chon chukumeka siam sak atrain an sipur aron su thena aggregate anin tluk chia hun pa ngaya azawdon hun pa ngai azaw towa additional time minute som ko pariat na Atalanta team tan ma an hruaina goal aron khung zui le ta ane hemi ma che hin rami chu red card mang no cho ani bok hemi nu hian goal dang ero alubel zui talava Borussia Dortmund hi anjin kong to pin Atalanta hian comeback ro pui mak tak mai an lan tira aggregate goalie goal thuma ne na changchung hian beisei lo takin last 16 anin pet kai ta ane tihian ne na chang team Atalanta hian last 16 na Arsenal emo Bayern Munich chu an machon do na an ni po an machon tur he tu zok zok po ni se haw tak leang inkhel danga Juventus team lampo an chak ve tange nge ya ma se an tlata tho first leg ka an lo ngam lo shrep to Galatasaray chu goal thum goal nin an neya aggregate tairo an le thal phak ta lo ane ni zana inkhel hin Juventus team tan Manuel Locatelli Federico Gatti mai ba ka Weston McKennie ten goal an khonga hun pa ngai topin aggregate anin tluk chia Juventus team hen comeback ro pui an lan tir don ni hin alang man amai ro chu hun pek bel minute za panga na amai ro chu extra time minute za panga na Galatasaray team tan Victor Osimhen jong goal aron khunga heng ba ka minute za som pakona Barrios Yilma song goal a khung le Juventus team an comeback teu khop maya ma se minute somdi pariat na loit kele red card mo chu an tuar zuita ane tihian aggregate goal nga goal saring Galatasaray hi an chaka Juventus team in hun top nai lama goal an chwa an tuar le
ti hian Juventus team hian inel la chu an mang tha ta Galatasaray lam eroin last 16 an lut zui ta ane Galatasaray in last 16 an ma chon thei tur po achiang thokhat nga la Liverpool lemo Tottenham Hotspur chu an ma chon thei don ane inke result lam chu ka santai la football thulenga lut chho don o tuntum chu Neymar le Carlo Ancelotti tang hen bul tran le ta ila Neymar hi World Cup a atel lo na chance a sang chho ta hle hei hi a chan ber chu ni zan lama khan Carlo Ancelotti chon Neymar hi France le Croatia friendly match an ma chon hun tura ta na squad a ko lo tur thu ati chiang ni hin alanga hemi wang hian Brazil squad ta Neymar hi atel lo rinom chho tran ta ani World Cup a tinani chu hemi chungchang hi ESPN Brazil lam chon atar langa Neymar atan Brazil squad hi Neymar atan World Cup a Brazil squad atel hi ahar sa hle tura angai thei ome Ali Al Bulai hi point ni zang khan thu thar aneya Lionel Messi chungchanga anzo na chu changin Bulai hi chuan Lionel Messi pa fel tak chu aninge ya ma se ka tongkam khashre thiam se chun athinarim hle ang chu FIFA World Cup a kanin pachon tum kha enta ula Lionel Messi nena khan tongkam nge yom tak ka manga ani ha chu alo nui vur ani makkati khop maya min barakhai hle bok ma se ka hriat le tak chu kan ram tongkha a hre thiam me lawa chu wang chu ni English tongpan soila a hre thiam don chuang lawa ka soikha a hre thiam huna ero chuan min ngai ve ngutang chu ti hin Ali Al Bulai hi chuan a soi Tottenham Hotspur lam point an coach roi lai Igor Tudor chu banan tum hnai le to niin an soi le tatlat maya record tha anei lo ni chuanin banan poiti lo tur thu an soi le ta der mai an game ma sabera North London derby a Arsenal team in an sop rep maya khamia khan tlap ho tu te chu an lung oi lo hle ane a khel le tura te an en chho le zel do na chuta chuanin alaka be seina an hmu lo chan banan tum ni hin an soi le ta Scott McTominay point United a ki ratum lo ni hin alanga team tokin atarlan dan chuan Scott McTominay hi Old Trafford a kir atum lava Napoli lama contract harzia atum ni hin antar lang kan hriatang khanin Scott McTominay hi United team in Shalin Napoli a che thakop maya season liamta player thabera thlan ani thei nge hemi wangin United team hen anmel tai chawle tran to hleya ma se McTominay hian ama thlauthatu hi zom atum le to lo ni hin antar lang Aston Villa lam point English midfielder Morgan Rogers chu aman za tur anron chherta ni hin alanga anti macho sanani chon atlem bera ipau milen zavel an phu tur thu an soi ni hin alanga ama adu tu ten hetiang sa thi the chu anin huam angai tur thu an soi kumsom ni pathum leka upa Morgan Rogers season kalmeka chuanin a hmu number te zingami animeka hemi wangin club lian atang point som tu an thanem to hle a chua mai rinna a liana chung zinga chun English Premier League club lian te hi chon an du vek aman zat turero an chiar to tral hle Arsenal lampoint Bayer Leverkusen atang lona an ho mek hen ka pi chu ngeta sengnu antum ni hin antar langa team tokin atarlan dan chuan Arsenal team hian aman atan paumilen somni panga chu the chu anin huam don ta ni hin an soi hen ka pe hi atir lama khang khelna mun achang tam lutuk lava tun hnaya ero an player poimo berte zingami ani chhauder to ani hemi wang hin Arsenal mit alaka atlung ni hin alanga Leverkusen nena angeta senglu theina an nei chu tinun antum ni hin alanga Arsenal team a ngeta kan hmu nge arinom Borussia Dortmund point ni zang khan thu thar an ron neya an player poimo Felix Mecha chu amanatana an chiar za churon puang ta kin paumilian somruk pakhat euro angchon euro makta doi somsari velani chu tiang za chu an phu thu an soya kumsom ni pangami heshal an phal tina ni deu bermai Felix Mecha hi Borussia Dortmund tan season kalmeka ache thaleya hemi wanghin tu po an thranem tundin huna United le Chelsea te chon singlu antumme ka City tonga inzir chuak hi United te mo Chelsea le mahin kan hmu nge arinom Rio en kumo ha point ni sang khan thu thar aron neya khelna hmun chu tamjok chan achak thu asoi en kumo ha chuan
tun hnaya fakka hlowa katan po thil nuam tak ani amai ro chu he team a hian player tha tam tak an nom me ka chung ho zing khen na chan reng chu a har sa ani chuti rual chuan ka thiam na te hi alan tir tak tak ka chak thin khop maya hei aya tam hi khen na mun chang tam ila chuanin ka that je hi hei ai hian ka pho chuak thei nge hin ka ring ti hin riau en gu mo ha chuan a soi Jimmy Carragher point thu thar aron neya Inter Milan bodoina an no chua chungchanga angai dan chu ron soyin Carragher chuan Italian football hi atlan niam chawzela hei hi tun mai nilavin tun ma tangin athleng chho to ani Inter Milan in bodo an ne lo hi ani na taka chun thil za thlak tak ani ya han ngai to mai point thil thleng theilo tura ngai ani athleng miau si ya Italian footballer mashroi tu le season niamta UCL finalist team an han tlata mai hi chu amak angreng khop maya an mani ramlik atla niam hle ti hei hian ati chiangin ka hria ti hin Jamie Carragher chuan asoi Arsenal team defender Gabriel point ni zang khan thu thar anheya English media ten an tar dan chuan Real Madrid in an som na chu an no le tak thu puan ane Real Madrid hian Gabriel hi ama point sengnu an no tum towa ma se Arsenal team hi chuasan atum talo ane Andre Barta hawing contract an zia pui towa Arsenal team a hun rei tak acham chun zom tur thuin alo chang ni hin an soi Arsenal team tran tu te tan chun alomom hle hin arinom Thaliam ta ni somthum pahata West Ham United le Chelsea te aning khel tuma boyne chuak po Football Association lam chuan thremna an ron ti chuak ta khaing khela boyna achua chima wang khan club pani te chu hremin an nung chang an enjoy tur thu an puanga sumpo thanem tak an choi tir bok West Ham le Chelsea te aning khel tum khan minute som ko panga na Joe Pedro le Adama Traore te chu anin ti buaya boina achuak zui ta hat hat ani kha hemi chungchang hen Football Association chon thu chua an siama team pani te chun an player kollai te an ven him zolo awang hin sum thanem tak an choi tir thu an puang Chelsea team hi Euro nuai thum sing ni le sanga choi turin an threma bultum tua an ngai ani West Ham United lampo Euro nuai thum choi turin an threm ve bok heng bak heng kan tar dan tak khan khatiang thil kha athen le chon hei aya tam jok hrem ani tur thu an puang boka an nung chang hi an enjoy zel tur thu an soi Manchester United lampoin Nottingham Forest train mithar chu senglu ngei antum ni hin alang chhozela ni zan nama khan Bruno Fernandes amun ruak lo khatu turatan Morgan Gibbs White chu senglu antum thu puan ane Morgan Gibbs White kan thre tang khan City team zom tura an soi fel man kha aniya masain dorna kal tong lawin contract aziabel ta thong transfer kung ka lawin hong tura ero Gibbs White hi achuarin na aliana United team hen senglu antum thu anti chiang zuita ane United hen Forest train Elliot Anderson le Sangare te po senglu an lo tum towa tuna Morgan Gibbs White chu senglu antum thu an soi le ta Chelsea lampoin Ecuadorian midfielder Patrick Mercado chu an senglu thei arinom ni hin an soya report rin tlak takin atarlan dan chuan kumsom ni pani mi hian Chelsea zom turin o atito ni hin an soi Chelsea an mithar senglu antum chhozela kumno panglampo anmel chhotran to ane tundin hona Ecuadorian midfielder senglu tur hian sumpo the chuanol antuma anin rem thai mai arinom mimalin remna an nei towa club pani te po anin rem le mai tura ngai phot mai o Arsenal le Manchester City lampoin ni zan lama khan Brighton atangin Jack Hinsel ucho senglu antum thu puan aniya Jack senglu tur hian amana po Euro makta doi somli pali tanga somnga panga vel chu the chu antum ni hin an soi Jack hi kumno pangte ni ma se tun din hona Brighton team ta na mi tangkai ani me ka kumsang ni somni pari thleng dai contract ala nei awang hian aman po atlom chhedon lem lo ane transfer kung ka lawin hong tora club pani te hian senglu antum dona atoi ma zok zok hi chon an changngai tura ngai ane tundin hona club pani te ba ka khan Liverpool le Chelsea te point senglu antum thu an soi to bok Real Madrid lampoin Florian Wirtz chu senglu an la tum chon zom zel ni hin an soi tlat maya ni zana ma han report rin tlak takin atarlan dan chuan
Real Madrid lam hian ani hi an la beidon san lova agent po an la bereng ni hin an soi Florian Wirtz agent chuan Germany lamakan lai po khanin Real Madrid hian senglu tumin an ron bereng maya Liverpool kan zom hnuwa po hun lo la turatan an du thu min ron hril to ane tundin munairo kan thutluk na chu Liverpool team a khel zel ala niria a chuak main karing lo ane thildang engmo a thlengte ni lo chuan Liverpool a hian nom ala tiria ti hin a chang zui bok Liverpool lam ve khen ni zang khan thu thar an neya Galatasaray right back Ronald Salai chu senglu antum ni hin alanga sum engoma za the chu anin huam thu puan ane Hungary international player senglu turhian Liverpool hian amana po sum engoma za the chu antuma a release los euro mokta doi somni vel po the chu anin huam ni hin an soi Ernest Lotchun ani hi senglu tumin abetoni te point an soya transfer kong kalawin hong tora Ronald Salai hi Liverpool kan mu mai rinna alian ta Brighton team goalkeeper Verbruggen point tu anei chho zer maya ni zan lama han Chelsea chong goalkeeper thar senglu antum na konga ani hi senglu antum thu an puang kan hria tangin Verbruggen hian tu anei tamma tundin mana Chelsea ba ka Tottenham point senglu antum thu an lo sei to Brighton lam eroin an goalkeeper hi chan an tum lo hleya contract zepui antum thu te po an sei to Mase Verbruggen hian club lian zong zom a hre lo tura ngai ani ya Chelsea hian an senglu le mai te po arinom patrong du le ngeyom Gary Neville point thu thar aron nei le ta tu hnaya Benjamin Sesko ron trong por lutuk chungchanga angai dan chu ron soi hin Gary Neville chuan ani striker thabi kan tiang chi kha ani don lafa ani ngai lo anga ani don hek lo a chan chu ani hing quality thatak anei lem lo ane tu hnaya aron thave chau ani ya atla niam le anga aron thalenga atla niam le bokang tiang chi player chu ane Gyökeres nen hin danglamna annei vak lova chu takin kan muthin bok tu hnaya Sesko hing goal aron khung vele zau zawa hei hian a thati a fin fia lem lo ane amai ro chu United team mamo tak chu tun din huna ani ve theya ma se ain soi anga perfect striker kan tiang hi chu ani ngai lovang ti hin Gary Neville chuan a soi court of sight in atarlan danin Liverpool lampoin ni changkhan Anthony Gordon chu senglu antum ngei ni hin alanga Gordon senglu turhian amana po sum the chhuanwal antum Macpiece lam hian tun din mona Gordon mana hian paumilen somko panga vel anphut ni hin alanga Champions League a che thatak hat-trick siam thei record rang ber te po ron nei tu Gordon hi Liverpool hian senglu antum don ta ane ole hati chin hatun tumatan chun ni mai se thlir tu te ga channel min ngai lutsak thina inchunga lom thuka sei tak meu ane like share le subscribe lum han min han la pui le ta ula thungai nom tak te nen kanin muchun zom chhole zel donia